Yes, alright, ni the mic radio. Nanjye ndi Rumasha. Mu kiganiro cyacu ni muntu ki Saidi Rugumi Amadi ni muntu ki umugabo wumuherwe wo muri Tanzania, umugabo w'ubushongore n'ubukaka, umugabo wahangaye ibidahangarwa nyuma y'imyaka myinshi cyane, igitsina gabo gifatwa nk'inyana y'imbwa cyangwa se ibitihutirwa cyane kuri nyampinga w'u Rwanda umwaka 2016. Mutesi Jolly Saidi Rugumi ni muntu ki watinyutse agahangara uwitwa Mutesi Jolly kugeza ubwo urukundo rubacika rukanyanyagira no ku Karubanda, twese tugatangira gusogongera ku bimenyetso bimwe na rimwe simusiga bihamya yuko Mutesi Jolly nawe yaje kwisanga mu mutego urukundo akundana n'umuherwe ushesha kangohi wo muri Tanzania. Rugumi Saidi ni muntu ki. I'm coming very soon. The mic radio. It's the mic radio. Yes, alright. Mu minsi rero itambutse itagera kuri 3-4 gutya, witwa Rugumi Saidi yaraje hafi ya poste ya Mutesi Jolly ati you so beautiful always and thank you so much for loving me. Ashyiraho agatima hasi gato cyane. Nyuma y'amasaha nka 3 yarashize witwa Mutesi Jolly ahita replayinga ngo locked in. Rugumi Saidi ni muntu ki watinyutse gutereta Mutesi Jolly, wagiye agaragaza kenshi yuko bigoye kuba wamuhangamura cyangwa se kuba wamutwara amarangamutima ukamwerekeza mu bijyanye n'urukundo. Ntago arahangaha gusa kuko mu byumweru nka 5 gutyo 6 bishize hari ahandi hagaragaye Rugumi Saidi ndetse na Mutesi Jolly bari kugenda bashoreranya utuntu tw'udutima kamwe ku kandi. Twebwe dukomeje kwibaza tuti Rugumi ni nani? Rugumi ninde? Uyu nguyu aturuka hehe? Ubundi byaje bite ibingibi? Yes, ayangare ni amakuru akomeje kugenda acicikana. Abasore b'i Kigali bacitse ururondogoro bavuga bati muzehe huyu